Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ko ba Thymmai Tementang in pay na igini post ki barang sila Thymmai po Shillong, Meghalaya. Yagini post la apply ka Meghalaya Basin Management Agency lani ka MBMA mentau benai arajar apuar. Ikitang jangan post ki day field project associates. Kelas deal lani ka tarik bakado bapila ban sampai iki applications kade hau live hoi tarik benai August arajar apuar. Ya ka field project associate plan taxonomy ka balait ndreutli ka salary lani ka tulap ka dekat prajar hakshi benai ke educational qualification ka longkom ni plade ben pendap ya ka master's degree ha ka botany lani allied subject lani life science but kin kam I preference gitu ki balak donya ka specialization ha ka plan taxonomy dan kam ru 0 to 1 year working experience ha ka field lani research Ya ka field project associate animal taxonomy ka bala indreutli ka salary lan ku tulap ka dekat prajar educational qualification ka longkom ne pladi ban pendam ya ka master's degree ha ka zoology lani wildlife science lani allied subject lani life science but kin kam I preference gitu ki bala specialize ya ka animal taxonomy dan kam ru komba 0 to 1 year working experience ha ka field lani research But ya ka post field project associate floral and faunal taxonomy ka balait ndreutli ka salary lan ka tulap ka dekat prajar hakshi benai ke educational qualification ka longkom ne plade ban pendap ya ka master's degree ha ka forestry lani ecology lani agriculture lani horticulture lani allied subject lani life science but can come I preference gitu ki bala specialize ha ka floral and faunal taxonomy dan kamru komba 0 to 1 year working experience haka field lani research ki jaka jeng ki posting ke longkom ne East Khasi Hills, West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, Eastern East West Khasi Hills, West Gentle Hills, East Gentle Hills, North Garo Hills, West Garo Hills, East Garo Hills, South Garo Hills, but Southwest Garo Hills Ki candidates ki belong eligible bagi berkuat ban apply kini ki post pihak ban apply online link ba kene ke link ya kene ke link ngala ai po description jangan ke video ti sa click bait ya ke link but sa fill in ya kene ke online application form ke official notification lani ke official advertisement ke bala apply hi da kene ke MBMA ngala ai po description jangan ke video ti philak ban download ba philak ban pulih ya ka lada phikwa ban tip susu supang kiwi pat ki details